European Union mono a re maikalelo a bone ke go thusa lefatshe la Botswana go tlhabologa le go tlhama ditiro. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso mo parlamenteng a kopa phathi e busang go baya kwa pele go tlhatlosa maemo a dikolo tsa puso. Fa mo go tsa metshameko mo leking ya FNB Premiership gompieno setlhopha se se mo maemong a botlhano sa Gaborone United se amogela se se mo go a BOSUPA sa Orapa United. What's dumela wa mogela dikgang tsa BTV News mo mosong wa gompieno di go kopanya le nna o ratile ke fitlhile yo diranlang ka puo ya diatla ke tshepiso sekolo fa re simola ka tse di goang ka pele moemedi wa lekgotla la mafatshe a Europa ke gore European Union mono Botswana me Petra Pereira a re maikalelo a lekgotla leo ke go thusa lefatshe la Botswana go tlhabologa le go tlhama ditiro mme le dira seo ka go thusa makgotla a ikemetseng a Botswana ka madi go dira dikgwebo tse di dirang ditiro magareng ga tse dingwe. Pereira o buile se lekoko leo le ne le kwa gantsi mo loetong la malatsi a mabedi go kopana le bogogi jwa kgaolo eo le makgotla a ikemetseng a dikileng a kotse dithuso tsa lekgotla la mafatshe a Europa le se go mokwaisi go na le ko lekgotla la EU le setse le kile la bereka le go thusa makgotlana a mararo mo gantsi a ikemetseng ka nosi la Letloa Trust, Men and Boys for Gender Equality, la Humana People to People, lekgotla la EU le ne le dira jalo go diragatsa maitlamo a lone a go thusa setšhaba se ba direla mo go sone. Since our main priority as European Union for the coming years is really to support Botswana, to transform the economy, to diversify the economy, and to create more jobs, create more opportunities for local communities. Maitlamo a rona ke go ema Botswana nokeng go nna le seabe mo go ditsholelo le go ikabakanya go tlhama ditiro mo gantsi le lefatshe la Botswana hela ka kakaretso re tswa go loe re ema nokeng makalana a ikemetseng ka nosi a akaretsa makalana tsa bojanala le makalana a lwantshang go gontsho ya bong. Second biggest sector of the economy. We also support civil society organizations in the area of gender-based violence, which is a challenge here. Mepeara o tsweletsa tlhalosa ha ba thusa makalana a ikemetseng a dirang tiro e tswelang setšhaba ka kakaretso mosola go na le batho ka bongwe ka bongwe. Essential that any program that is EU funded is tailored so that it is fit for purpose in the local context. That's why ditiro tsotlhe tse di bonang thuso go tswang go ba EU ke tse leng gore di dirilwe go thusa banni ba kgaolo eo ka nako eo ke ka mo ga re le mo gantsi jana re thusa fela makalana a leng gore a tlholega gone mo gantsi gore banni ba fole bone ba gore dithuso tseo in the local context so that there's also results that are sustainable when the program finishes. I all appreciate it. I hope in the long run this collaboration will be. Re leboga thata ke monokeng ya lona re tsholela gore e tla gola ebile e tla re nako e ntse e tsamaya re bone motlhala wa lona o setse o itshupa. For just whole government to see an improved sustainable livelihood. Tsholelo ke gore makalana a ikemetseng ka nosi a tla tswela ka go kopa dithuso mo makgotleng a tshwana EU go leka go tokafatsa matshelo a Batswana le se go mokwaisi BTV News gantsi. Moeteledipele wa diphathi tsa kganetso kwa parlamenteng ya bolesome le boraro yo gape le moeteledipele wa Botswana Congress Party BCP re dumelang Saleshando o kopile phathi e busang ya Umbrella for Democratic Change UDC go baya kwa pele go tlhatlosa maemo a dikolo tsa puso go netefatsa tekatekano mo baithuting botlhe. Re Saleshando o ne a ikuela a khela mo mafokong a ga tautona advocate Duma Boko jaaka na le kudisa setšhaba ka seemo sa lefatshe leno kwa parlamenteng ka labobedi. Solofelo Tombale Kapego. Tshimolodiso ya palamente e ntšhwa ya bolesome le boraro e supa fa tiro ya bao ba ba tlhophileng go emela setšhaba e simolotse mme e sa simolola fela ka go tlhophiwa ga mo palamente wa Maung North re dumelang Saleshando go nna moeteledipele wa kganetso lekgetlo la boraro mme gape e mo fa sebaka sa go ntsha maikutlo a gagwe ka tekodiso ya botsogo jwa setšhaba e ntshitsweng ke tautona advocate Duma Boko ka labobedi. Ke batla gore mo ngwageng tse tlhano ke be ke ka tlisa maduo a Maung Senior Secondary 5 years from now ya ga ke lo 100 days 2028-2029 a rotlhe re tleng ka maduo a dikwele tsa puso ko dikgaolong tsa rona re a bapise le maduo a dikwele tse di ikemetseng ka nosi ga go santse go na le pharologanyo e tona go tabe go raa gore tshwanelo ya bana
ba ba tseng ba tsena dikwele ka ga tlase ga goromente wa UDC e tla be e tsuolotswe. Moeteledipele wa kganetso o ne a akgola taotano yo mošwa ka go tshepisa fa a tla direla dilo tsa puso mo pontsheng ka nako ya boeteledipele jwa gagwe. Mr. Speaker, ke a kgole taotona Reboko ka go ba pele setšhaba thulaganyo ya e batlang ya malatsi a ntlha a 100, first 100 days plan in office. E ne la ntlha go iragala mo dipolotiking tsa Botswana. Re tshwanetse ra mo akgolela seo. Le fa go ntse jalo, Resala Shande o ne a gatelela fa mapalamenta a phathi ya gagwe ya BCP ba tla tsaya boikarabelo jwa bone jaaka phathi ya kganetso go diragatsa se se tshwanetseng ba sa iphetsapa. Solofela Tombale, Botswana Television, Gaborone. Sesole sa Botswana se ikemiseditse go tlhatlhelela masole segolo jang ba ba lebileng go tlogela tiro ka bogodi ka dikitso le botsipa jo bo tla thusang go itepatepanya le dikgwetlho tsa botshelo fa ba tlogetse tiro. Se se builwe ke mogolwane wa BDF Major General Molifisi Kano kwa pulong semmuso ya ditshupo tse di neng di tshegeditswe e le lekgetho la bobedi kwa Thebephatshwa Air Base. A re maikarelo a ditshupo tseo ke go kopanya masole le morafe ka kakaretso go amogana maele a botshelo. Abigail Samson wa bega. Major General Sikano a re sesole sa Botswana se ikemisitse go nna le seabe go godisa lefatshe leno ka jalo maiteko a tshwana le a botlhokwa ka bopaganya sesole le setšhaba go ba fa sepaka sa go aragana dikitso le dithuto tse di tla thusang go aga bokamoso jwa sennela ruri. A re ba itemogotse gore masole a pele ba tshela ka bokete fa e sale ba tswa mo tirong ka jalo ba bone go le maleba go rulaganya tiro e tshwana le gore ba kgone go fa bao ba tlogelang tiro dikitso tse di tla ba thusang go tswelisa matshelo a bone mo isagong. Unfortunately, we have witnessed cases where our retired BDF personnel struggle due to lack of pay. Re setse re kile ra bona ditiragalo tse di dirilweng ke masole tse di neng di sa kgatlhise. Re bone bangwe ba masole ba pele ba ka ya fa ba le dikobo dikhutshwane le ntse ba ne ba berekile. Bangwe ba itsetse matshelo ka ntlha ya mathata a madi fa bangwe ba sietse kwa ditaging. Mme se se re supegetsa gore maiteko a tshwanela a maleba. Examples that highlight the urgent need for interventions like this. By involving them in these efforts, we are confident that we... Go ba fa sebaka sa go nna le seabe mo mananong a tshwanela go tla dira gore re oketse bokgoni jwa bone jwa go atlega mo tirong ga mmogo le fa ba sa bereke. Ke batla go lakgola mo maitlamong a rona a go netefatsa tshireletso mo lefatsheng. Ka jalo jaaka le tsile mo tirong e ke supo sa gore le itlamile go ithuta dikitso tse di maleba tse di ka thusang go godisa itsholelo ya lefatshe leno. Shows your eagerness to explore new avenues that contribute to Botswana's economic growth. Miss Botswana Anisha ga thusi a kgola maiteko a sesole sa Botswana a supa fa go dira ditshupo tse go tla thusa thotloetso ya go aga botsala jo bo tla thusang go tlhabolola itsholelo. The air base itself has shown not just to me but the world how resilient and how much unity it brings to our country. I am truly grateful for this opportunity to see the growth that will bring about. Kampa ya Thebephatshwa ka boyone e re supeditse fa e tlamile go tlisa phapagano mo lefatsheng leno. Ka jalo ke motlotlo go bokele fa go lemoga nngwe ya maiteko a bone bo jang fa o lebile dikgwetlho tsa masole a pele. Ka jalo go le botlhokwa go rutuntsha masole ka dikitso tse di maleba tsa botshelo. Ditshupo tse di ne di akaretsa dikhamphane di le 45 go tla go arogana dikitso tse di maleba le masole ga mmogo le Batswana ka kakaretso. Abigail Samson, BTV News, Thebephatshwa. Mokgatlho wa bomme ba Mokwena wa betse kgotla-kgolo ya Bakwena ditilo di le 972 ke gore 972 ka tshwaragano le dikgotla le dikereke dingwe tsa molepolole. Bomme ba mokgatlho o ba tlhalositse fa ba ne ba dira seo ka maiteko a go tlotla bogosi jwa Bakwena le gone go tsosolosa seriti sa kgotla-kgolo ya Mokwena. Ba buile kwa molepolole ba rolela kgosi ya Bakwena kgosi Kgari wa boraro ditilo semmuso. Lizzy Class go bakanyitse pego ya latelang.
e ne a re ngogola lobo la kgotakgolo ya bakwena la kapa molelo o thodilweng ke morafe ka nako e baneng ba le mo tšhakgalong mme se sa dira gore kgotlakgolo e latlhegelwe ke sengwe le sengwe se se neng se dirisiwang mo lobong go akaretswa le ditilo le fa go ntse jalo go tsosolosa seriti sa kgotakgolo ya bakwena mokgatlho wa bomme ba mokwena o ne a gwethega go abela kgotakgolo ditilo ka maiteko a go tsaya maikarabelo a tiro e dirilweng ke setšhaba ka le bana ba mo gae ba supa fa ba tshwara thipa ka fa bogaleng ipopile re le bomme ba mamokwena gore re phimole selo se mo matlhong re baakanye seemo jaaka ga nne se ntse pele mme bomme ba akanya gore re ya go reka ditilo tseo le kgotla nngwe le nngwe lopa le nngwe la go ntsha setilo se le 1 re isa ditilo gore borre ba se ka re ba ntse ba tse ba gatile direte be ba itse gore bana le basadi ba motia ba reketseng ditilo e tene e re ga re tsile re se ke re ema mantopentope mo kgotseng wa re go etla gore re eme ka dinao re le borre go bona gore lobo le la boela ka gore bomme ba dirile karolo ya bone jaanong go saletse rona ntlo e tlhomesiwa ke banna fa amogela mogokolosa dimpho tsa ditilo go sekgari wa boraro a tla mogopolo o dirilweng ke mokgatlho wa bomme ba mokwena a supa fa tiro e ba e dirileng e tla tisa pharologano mo morafeng palo e bolelwang ya ditilo ke mokaneng re na le ditilo di le 1000 e bona o ka re ke palo e hetang ditilo tse re neng re na natso pele ga di jwa ke molelo jaanong go a tshwanna gore ke le leboge bomme le re diretse tiro e tonagela thata boitumelo jo bogolo re itumetse batsadi ba me re itumetse ka ha le dirileng ka teng le diretseng kgotla e ya lona le tshupile ka boammaaruri gore e le ruri le bakwena kgotla e ya lona la e rata mokgatlho wa bomme ba mokwena o rotloeditse go tswelela ka mowa wa tshwaragano le go sa kgojwa marapo ke sepe mo go direng maitlamo ape fela a ba eletsang go a direla morafe a bone Lizzy Class BTV News Molepolole re tswelela modulasetilo wa mokgatlho wa baitsanape ba melao mono Botswana re o segoga re ba mono a re thuto ya setšhaba ka melao e rotloetsang tekatekano mo mohameng wa botsogo e botlhokwa fela thata ka jaana e thusa go fema go gatakwa ga ditshwanelo tsa batho le go tlhomamisa gore ba amogela ditlamelo tsa botsogo ka tekatekano o buile se kwa phuthegong ya bana le seabe e neng e tshwere mono ga borone ke letleletswe Somolekae wa bega go ya ka dipatlisiso tsa bias 5 palo e kwa godimo ya bomme ba ba gwabang ka mmele batho ba ba ratanang ka bombo le bongwe le borre ba ba tlhakanelang dikobo le borre ba bangwe e tshela ka mogare wa HIV fa go tshwantshangwa le batho ba bangwe le fa go ntse jalo go tlhalositse fa ba santse ba kopana le dikgwetlho di le mmalwa go bona ditirelo tsa botsogo mo go bakiwang ke kgethololo le go gokgontshiwa ke setšhaba advocating for the rights of KVPs and re ka dira jalo go tlhomamisa gore Batswana ba tlhaloganya melao e ba sireletsang le gore melao eo ya diragatswa re ka dira se ka go tlhomamisa gore re lwela ditshwanelo tsa batho le go neela setšhaba ka kakaretso dithuto tse di tseneletseng ka melao yotlhe e ba sireletsang and is where we should be having these conversations to eliminate what forms of HIV related stigma and discrimination still remain. Specifically, we aim to enhance awareness of the unique challenges faced by key and vulnerable populations in accessing HIV and TB. Ra batla re tsibose setšhaba ka dikgwetlho tse di itemogelwang ke setlhopha sa batho se se akaretsang bomme ba ba gobang ka mmele batho ba ba ratanang ka bombo le bongwe le ba bangwe to ensure that the rights of these populations are respected and protected. Ne ga tlhalosiwa fa go fedisiwa ga dikgoreletsi tsa mothale o go tlhoka go tshwaraganelwa ke botlhe. The Code of Good Conduct in relation to industrial relations, which is created through the Trade Disputes Act, actually specifies when it comes to sexual harassment
that you cannot ask re batla re tsibose setšhaba ka dikgwetlho tse di itemogelwang ke setlhopha sa batho se se akaretsang bomme ba ba gwebang ka mmele, batho ba ba ratanang ka bong bo le bongwe le ba bangwe. Re batla re itebaganye le dikgwetlho tsa bone ka letlhakore la molao le ditshwanelo. A lot of times they do not. Number one, because the people who the laws are meant to protect do not know about them. And number two, the people that are perpetrating do not know about these laws, or they know about them and they keep it under wraps. From the moment you go into hopping into a combi, who is going to say what to you? Molao wa boitshwaro jwa babereki mo ditirong ga o letlelele gore motho o ka botsolotswa ka bong jwa gagwe. Se se teng ke gore bontsi ga bo itse ditshwanelo tsa bone, mo gongwe ebile ba ba dira molato le bone ga ba itse molao. Different experts in different areas that are supposed to just serve people. Go rotloeditswe gape gore bana le seabe ba ikopanye mo go sekasekeng go dirwa ga melao e ka tswelelang ka go gwetlha tekatekano mo phatlalatsong le go aba ditlamelo tsotlhe tsa botsogo. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Kharejwana e neng e emetse lefatshe leno kwa kgaisanong ya Miss Universe Dr. Thanolo ke utlwile o letsa gorogile mono Gaborone morago ga go emela lefatshe leno kwa kgaisanong eo kwa Mexico kgwedi eno e le 13. Kharejwana eo ya dingwaga tse di 22 e neng e phadisana mo kgaisanong ya Miss Universe ya bo 73 ya re itumedisitswe fela thata ke kemonokeng ya Botswana fa le ko. Dr. Thanolo o ne a nna le seabe sa go phadisana mo dikarolong tsa talente le go supa ngwao ya gabo, seemo sa reng ke maitemogelo a magolo fela thata mo go ene. Le fa go ntse jalo Kharejwana eo ya re go nnile le dikgwetlho tse di tlhokang tshwaragano go tlhagolela tsela bo mmabontle ba batla emelang lefatshe leno mo dinakong tse di tlang. Kharejwana eo e ne e gorosiwa ke tona wa banana le bong mme Lesego Chombo yo a mo amogetseng ba mo akgolela tiro e dirileng lentswa ane ana le dikgwetlho. There's nothing as beautiful as representing your country internationally, and what makes it even better is when people rally behind you. Yeah. I know that you have seen the wave throughout the year, how everybody got supported in my experience, in Litlek's experience, in Ross' experience. Yeah. And you had the most difficult time of the year to represent your country because we were going through a transition of elections and a transition of a new government. And I remember texting you 1,000 times because I was worried. Yeah. I think we deserve a better budget for the pageant industry in our country to grow. We need teams, we need to be having a lot of monetary support going on in terms of sorting out wardrobe, in terms of just paying everything on time, participation fee, all of it that you can mention. So I'd say I'm really happy that now we have someone young and we can push into it. And like I'm saying, we need more of the queens that have gone to the experience to be able to share the experiences with the ones that want to be, which is something that I believe I'll be able to unroll as well. Lekalana la Motor Vehicle Accident Fund le bana le seabe ka go farologana ba iphuthile go netefatsa gore go dirisiwa metale e faphegileng ka go kanoka botsogo jwa ba ba amegileng mo dikotsing tsa tsela le gone go busetsa seriti sa bone. Se se gateletswe ke mokwaledi wa lephata la botsogo Professor wa Tlhokwa Nkomazana kwa thutopuisanong e neng e tshwere mono Gaborone. Re file Motube go na le ko. Fa tlhalosa ka botlalo ka dikgang tse di amang bao ba ba neng le dikotsi tsa tsela, Professor Nkomazana o gakolotsega gape gore go botlhokwa go sekaseka metlhale e farologaneng e dirisang maranyane go leka go thusa ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela go boela mo seemong sa go ka kgona go itsamaisa ga mmogo le go thusa go rarabolla dikgwetlho tse dingwe tsa botsogo. We want to enhance efficiency. It's important to enhance efficiency for multiple reasons because there's always re tshwanetse re bereke ka natla gore go nne le maduo a nametsang ke sone se ba ba amegileng ba tla kgonang go bona thuso. So we must look at efficiency in multiple ways so that if the system is efficient, not just in the pocket, but also in the individuals that are benefiting from the system.
moeteledipele wa MVR mo ke Tsitlhagwane o go tlile Batswana go inakanya thata le go fetola dikakanyo fa go tla mo go rarabololeng botsogo jwa ba ba amilweng ka tiriso ya maranyane. As we delve into the theme of embracing mindset change for enhanced efficiency and outcomes, re ikalela go tla ka metlhale e fapegileng gore re kgone go atolosa thuso ya rona mo go bao ba ba amegileng kana ba ba e tlhokang. Forward to exploring new strategies and approach to drive efficiency and improve outcomes in our respective fields. The things that we discussed mainly today is that we need to be more innovative. In the past, what we've done, we've always made use of how doctors were trained in hospitals, in ward rounds, and how they get together to learn. Tse re neng re se gatelela thata mo tsatsing la gompieno ke go ikaega thata ka go dirisa maranyane go thusa ba ba amegileng. What we call desktop reviews, where the cases are presented and doctors sit around the table, and or not just doctors, but the allied medical professions as well, which are as important. And we sit around the table and we discuss it, come to solutions and learn in the process. Bokopano jo bo akaretsang baitsanape go tswa mafatsheng a farologaneng le bone ba nnile le sebaka sa go tla ka metlhale e fapegileng go leka go tsosolosa matshelo a bao ba ba amilweng ke dikotsi tsa tsela. Re filwe Motube, BTV News, Gaborone. Pego eo e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona mo ureng ya gompieno wetso moraka o sita ka pula e dimashi ya kgomo ka motshameko. Re ya kwa Bokone, Bophirima, Borwa, Botlhaba, Legare, Mothwetso, Madume, Dumela mogala dikgang tsa metshameko ke re dimashi ya kgomo metsonetsare e re jaaka di lekitsa kgwele ya dinao di bua morago ga international break go tla bogosha le gong go sala morora jaaka setlhopha se se mo maemong a botlhano a legi ya FNB Premiership sa Gaborone United sa amogela se se mo maemong a bosupa sa Orapa United mo motshamekong o solofetsweng go thunya ditlhase kwa lebaleng legolo la setšhaba phirimaneng eno go motsosefako ka dintlha. Setlhopha sa moagolele ga sa simolola paka 2024-2025 sente jaaka se ne se ikeeletse jaaka go ta go tsena mo nakong eno se kwadisitse dintlha di fera bongwe morago go tshameka maleka a mararo le go fenya emebedi kgatlhano le Matebele le Extension Gunners. Banna ba Gapontsho Moloi ba ntse ba na le shekere la go nosa ba tshekintse leto a makgetho a le marataro le go potiwa ko morago ke tse pedi. Setlhopha seo se tabo se ikaegile mo batshameking ba tshwana le Thataone Kgamanyane ga mmogo le Molaoditlhalefang go ka ba tsomela dinno. Ke la ka bogone ka opponent ya rona ka bo yone hela ke team hela e Mashetla ke team e na le batshameki ba Mashetla e na le mokatisi hela wa thwathwa ke team hela e re hantlotla e tshwanetseng. They play in the Confederations Cup ka gore ba good go le kalo me mo tsatsi la motshameko ke tsatsi la motshameko re siame re Mashetla le rona re me sentle re tla tsala mo motshamekong gore le ka tota ka sengwe le sengwe go le ka go fenya motshameko wa maru ke gore motshameko wa rona le bone ke motshameko Mashetla na go tsotlhe mme ha re solohele sepe se se ko tlase ga seo re solohela gore tla nna le motshameko Mashetla tota mo tsatsi la botlhano mme re confident go le kalo gore re tla bona maduo a mantle gonne re ipakanya re khotsa re ipakantse go le kalo. Setlhopha sa Orapa United ka fa letlhakore le lengwe fela jaaka GU se tabo se tsomana le dintlha tse tharo go ka tokafatsa maemo a sone. Mo nakong eno se setse se kokoantse dintlha di fera bongwe se sena go bona phenyo tse pedi go tswa mo metshamekong e le methano ya ligi mme se santse se latlhegelwe. Setlhopha sa Dos Stretches ga se tsepame sente fa pele ga dinno ba nositse di le thano fela. Setlhopha seo sa toropo ya maepo a ditemane se tabo se lebile go bona phenyo go ka tiamoko go ya kwa metshamekong ya CAF Confederations Cup. Our program is very tough. We have to play every 3-4 days against big teams like GU, Algerian team, next Galaxy, but this is a challenge for us and test
to check our real level. So our players, we had some problems during preparation. We couldn't organize friendlies. Also, we couldn't use some of our players who are with national team. mo metshamekong e le 20 thopa tse di kopane mo leking di tshamekile maleka gangwe mme those Stretches ba nna letsogwana le fa godingwana ka go fenya e le 11 fa GU ba fentse e fera bobedi. Mo motshamekong mongwe wa Labotlhano setlhopha sa Flamingo Santos sa amogela sa BDF 11 kwa lebale la BPSC. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Malak Macheng offense June 1 Yangwang ka setepedi tsa 616 Love mo motshamekong wa di quarter finale wa di singles tsa basetsanyana wa khaisano e tsweletseng ya tennis ya ITF Cat Under 14 mono Gaborone kwa mabaleng a Notwane a rutlwe go rata moeng ka dintlha. Mofenyo wa tikologo ya ntlha ya Tennis Cat Under 14 morago ga go fenya Everjoy Chigumira o tsene mo seteng ya ntlha le kwa tlase wa nga motsentse mo kgatelelong fela a tloga itharabologelwa a fenya seteo ka 6-1. Malaika yo a dingwaga di le 12 a tsweledisa tshameko e ntle a tsaya taolo ya motshameko le go ntsha dishote tse di bogale mme a phamola seteo ka 6-love go fetela kwa pele. Today I was playing the quarterfinals against Junior Wang. It was a really good game. She gave me a tough time. E ne le motshameko o se motlhofo jaaka ngwana a sa mphe sebaka mo seteng ya ntlha mme tota ke tshamekile sentle thata. Ke ne ka kgona go bona mako a gagwe mme ka dirisa go kgona go fenya. His shots were stronger and second set it was quite good because I was able to loosen up and play the match well. My shots were also getting better and I was able to move him. The second leg my goal is to also become the first number 1. I believe if I get both the points I can make it to top 10. Well, the first set was tough, but I managed to get a game. And then for the second set, she was like blocking back all my... Setla ntlha ne se motlhofo, mme ke lekile ka bojotlhe, mme fela ke dumela gore ke tshamekile sentle. And I think I should improve on my technical abilities and stuff like that. Yes. Mo maduong a mangwe mo letlhakore la basimane Johanne Theron wa Namibia o fentse motshameki wa monogae Tinash Patswane ka 2-6 love 10-3 mo di singles. Go rata moeng BTV Sport Gaborone. Mothweso khomo ya mafisa o gama o ntse o lebile tsela a sa go leto le maroka go ne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsana go ya BOSUPA di be khutlo gone fa tse dingwe tse latelang ke tsa nako ya borobobedi e le tsa sekgowa se ke BTV News Channel ikanye rona modimo tšeo. This is us. We like to walk, talk, and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana. Our pride, your destination. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Africa is calling, and Botswana is ready. Come to Botswana and unwind. Come to Botswana and explore the beauty of our country. When the dust settles, we will be waiting to receive you. Come explore, experience, and enjoy. Botswana, our pride, your destination.
This moment demands both immediate solutions to stabilize our economy and long-term reforms that will lay the foundation for sustainable growth. It is a journey that will require bold leadership, strategic action, and the unity of every Motswana. I take you into my confidence. I share with you a vision for the future. I map out